chỉ bảy lệ vek u lệ mấy ni som ni lệ pan nia nia Myanmar ram chung chan chin lang sar zual kan thlir ho lenga kan ti dan pa ngai te khan nimen lama kan update man tak lo thil thleng then khat poimo kan ti deuh dewa tangin bul kan tran le phot don nia nimin me ni som ni le pakhat chonulam dar ni atanga dar ruk inkar vel thleng dar ka li chung zet chu Minda Township Bokun Khwa sipai terrorist tele CDF Minda te anin kap lea sipai terrorist lam hian an uniform po Halloween civil mi pa ngai angin an oma abuai thak le ni nan soi RPG le mortar bomb te pon mang le bok ani ome nimena indawna civil mi le sipai terrorist lam mi pakhat ve ve an thi ni inan soi hliam tuar pon om ve ve bok CDF lamatanga thi hi thang nai kumsom pangami ani alano pangviau na a sipai terrorist te chet dan tuar theito lovin CDF sipaya ain pe vea tihian ramta na nun na ahlan vele ni hi minda lamboy na chuan du angin zia omlam alapan hlei theiri mai lova har satna tok te tranpui tur hian in kalpo na lam ala boya wangin du angin tranpui na an pe theiri lo ni in iwen lam point an soyeni tuna hian karen le telephone line te po anti top sak veka soito ang khan an mai chia te pon an tuar hle anti kha tuna hian me puite chu ei le in tui in tur omna mun le an risel na lama en kol ngai tak din muna an lading meka ral tlan te le khopui chunga om te him na tur le tranpui na pe dan tura iwen le NGO lam hian sipai council laman dor mek ni in mizima chuan nimin me ni som ni le pakhat khan soi Chin state zotung lam omna ha kha khopuya tanga mindat lam kalna kongpuya om rezua khopuya sarkar na thok CDM siam velo te chu an khopui chua san tura hriat tir an ni nimin me ni som ni le pakhat khan CDF zotung chuan hriat tir na warning apea rezua khopui huam chunga nan CDM te chu arang thayang bera khopui chua san turin le sipai council nen an la in thurwal chewani chuan an chunga action la kan ni tur thu an hriat tirani KIA lam hi pathian zar an la che thazela nizan tukin kantimayang chu jingdar li chauvel khan sakain region huam chunga nam sipun sipai kem an walak sakle ni in kachin lam media te chuan an soi hetia nam sipun sipai kem an walak saka an hal chiat nu hian sipai terrorist lam chuan ral thuam lian mangin an kap vele bok ten sakain region tho mana kan soita kani khopuya tang hlalo te ya PDF le sipai terrorist te anin kap na sale hle bok paku lama po nimin khan anin kap paku region chaptada township pa phadu police ke ma po nizan dar kwa vel khan boma puak vele a sipai terrorist sual te umai chozeya an hliam atuar ni in amuna om te chuan an soi paku region nyong le pin township pa san kale khua an veng lal ina po me ni som ni le pakhat nizan khan boma puaka mi pakhat athia an veng lal tiamin mi panga in hliam an tuar bok hetiang lam chan chin hi Myanmar ram chung pun tina a thleng deuh reng tamaya an ram hi adam lo tak zetani hi voin me ni som ni le pani hian Mandalay khopuya university student te chuan in tiam rualin kongan zo le a an tam le vut vut khop mai voin hi Myanmar ram chunga rampum huapan nor an huai hot 52 revolution anti champha thathum atlin na alo ni vele a he ni den chen hian tha an tho thar le ni hi an banar kente po aro pui hlom khop mai kong kan zo la ya min ka hlum pon poi kan ti mi lo kan hlau lo kan do zelang ti te democracy kan nei let le huna in la tur ve khopang ti ang chi le kharo rum tak takan keng hlomani mongyo khopuya po voin me ni som ni le pani khan demonstration an nei le a makdeu mai chu sakain region huam chunga KIA 10 tha anon tho wange moni mongyo hi sakain region kol nam bitna anina a voina an demonstration a hian KIA an support thu poster an lek ko na sa hle ani hetiang hian the way khopuya te sakain region chun hla township lama te molamin khopuya te Kachin state
ta khaman khopuya te phakan khopuya te muse khopuya te mun rang ranga kongan zo le hloma Miaing Township huam chunga Basic Education Department lam huai hota kong zo na apo sikul no pang tele zirtir tu te an thok thanem hle ni voin mai ni somni le pani chun khan kalimeu khopuya po kongan zo vele boka security an uluk hle na chungin mi pui tamna hunan mang theya an huai sen khop mai paper strike an siama te chuan nimina CNDF le sipai terrorist te in dona boral ta salai chung nol piang pualin hun ser an mangbok Kalimeu district office a kang meya chuak tukin mei ni somni le pani zing dar nga chhovel khan Kalimeu khopuya district court rorel na compound chunga kang meya chuak vele boka document atana anda bike le motor somlit chuang akang ral ta fekani fire department in thei to pan thela wangin inero akang kai man ta lo ni asoyani kan soi fo wang khan he kang mei bike le motor kang cherek sia inero kang ta lo hlo po hi engtia lo kang ta mai nge ti chui ngai na vak om mel lo viau mai ram buai zia ni kan ti le mai niang chu tukin mei ni somni le pani khan sakain region kani township lama civil force lam le sipai terrorist lam anin kap le boka heng lai vela thingtlang kho som pani mi te chuan an khuwa an chua san zo thingtlang kanan ti hian phai zola mi te hi chu rin ai nan tam tham view zela ke ni tlang ram lama thingtlang khuwa ti ai hian in le mi ring an tam thei view zela khopui taw nan ni lawa wangin thingtlang khuwa kan ti mai thina ni ti kha ria ila kani township huam chunga hian tukendar sari vela tang khan motor som zeta khat sipai te le civil mi te hi darkar khat chung vel zet anin kap ni in tanluin khet news chona soi kan video masa kan soi to ang khan chin state lam hian soi turan nei tam so ta view mai main dat lama te ha kha lama te in dona chua nuin nimin tu khan CNDF falam le sipai terrorist te falam le kalemeu hai wai kong pui dunga anin kap le a heta sipai thi te hi falam khopuya sipai kem lama azana zanin an phur ho ni in kan thulak na ten an soya phairam lama tanga chho an lo kap ni lovin lo chho tur te lo muaka lo chang choi tura falam atanga kal thla te an lo kap zok ni in an soi bok hetianga falam lam boru ka om ve ta ka wangin falam lam puan omanuam chia lo nia soyani voin mei ni somni le pani chundar som pakhat vel po khan falam khopui huam chunga mun ni a sipai terrorist lam hian silayan met puak nia soyani mun khat chu falam fire department veng lama kong thlera bai ken mi pani anin phura chutia an kal lai chuan sipai te chuan an kap tamai ni in an soya van nei thak te ken an ka fu lo hlowani tin falam atanga run lampan na chong heng lama kal thatur pakhat po sipai en ding turin an awa a hlawa ding ngam tabik lova an kap zui boka van nei thak takin hei po hi an ka fu lo hlo nia soi ani chanchin kan la khom lai thleng hi chuan falam atanga ta han lam kalna khopui dai vela sipai an duty ngor hle ni nan soi kan palet khopuya police som pani te civil lama anin let vele ta thulomom takani CDF kan palet lamin thuan chua dan chuan voin khan kan palet khopuya police som pani te chu CDF lama an pakai vele ta a heng CDM a inlet police te him na hi an ngai tu sak ngei tur thu CDF kan palet chuan an soya midang po CDF lama tanga sipai council thu nei na pai thak na tang ho turin an som zui bok ani tin kan chun lama thian omle rengun khopui tin kan chun township tuwana pak bula sikula duty te chu voin mei ni somni le pani chon thlang hervel khan tu ti hriat lo tenan ka pa sipai pakhatan kap hlum ni in a muna om te chon an soi tu ti hriat lo sipai kap tu hi chu mi pui laman ni ngei tura ngai phot mayang dimosu laman in ring hle video masa kan soi to ang khan kahin state dimosu lampon boy hlea nimen lama te khan an khopui police ke man hala an khopui hi sipai council chuan lo om level 4 an da kan ti to kha nimin lama sipai ne nan in do kha an che thaviu mai le ngala sipai terrorist an lo da thanual maya tukin lama ero sipai lam anin chek na sa hle ni in Myanmar naw chuan soya ma se an zam lo khop mai KPDF
kajin People Defence Force lampu hian in ring ringin kan omani anti kan video masa khan sipai councilin UEC meeting a ko thu kan soya he meeting a kal zat hi kan video masa khan kan lo soimia lo taka comment lama zo na kan hmuwa midang lo chan na neu kan hmu boka alom khop mai keini ro chuan han chan mai ngai na kan retalova voin lama BBC palai tenan soidan chuan he meeting a tel hi a party zonga soi chuan somnga le pakua anni atia adik tura ngai mayang ti chuan kan soitum chu CNLD party ho tu nia kan lo ngai punau than kap atel vetlat maya voin lama chin media chu punau than kapa UEC meeting akal ve wanga andem thu hlirani ti mai turin an soisana samai CNLD office lam chuan me ni som pasari khan thu chua an lo siam to a tun tuma sipain UEC meeting a ko hi kan ram din mun enin le kan chin state omdan enin kan kal lo mayang tinan lo soi to a heti lai hian nimin me ni som ni le pakhat meeting a khan sipai lamin meeting palai kalte party list asiama CNLD alo lang ve ta sia an buai ta ni ti chuan ama punau than ka pon in soi fia na ane ngala an party atanga chua dil na alo thelu to thu soin tuna meeting a kal ve hi nepi duwa zin rem chan lai ani awang le a thian ten an soma wanga wachim ve mai ani thu asoya chuti po chu lo ni se CNLD palai anga kalani lo thu asoi mi lo ti na nianga athiam omri chuang lo chutia ban na lo thelu thu soita ka chuan CNLD ho tu te pon an le khalut le chuak vel an check non le a mase punau than ka pana soi hun lai vela le khadut le chuaka chutia nga tel om an mu chuang lova meeting a kalni nimin me ni som ni le pakhat zana le kha party atanga aban tak thu an mu chau ni in an soi chutia nga ni awangin CNLD lampo hian emergency meeting an ko melani punau than kap hi an party hruai tu te zinga mi ania hetia kanan soina chan chu chin mi te zinga UEC meeting kal an omve thuin an ma ni lam media alu akhat lutuk ti thlir tu te ne lo hriat ve mai mai tan kanan ti nia thudanga ngai lem lowila thange ani ba ka than tlang khopuya doctor mu thanga po tel ve ni nan soi bok kan soi to ang khan uten su chuan NLD hi kan thria tanga an hruai tu te po kan man tir fekang ati chunia thiat turin ma an la tak tak ngei narin om view mai boka chutiang ni ta se engtin nge thilo om chho tak zelang ti hi ril ruwa lo om ve deu detani an mani NLD hruai tu then khat chuan han thiat chia se chuan ram dang point an en mai lo tupang an ti deuh hlom ni na langa nakin lama chuan uten su chuan claim in a thu soi hi aron siam rem le dewa sang ni le som ni general election a vote chingpen na sataka omawangin NLD party hi country atange vote ti chingpen tu te chu ram phat san na dan mangin kan rem zo kang ti kan ngai tu ang atile ni hemi chungchang hi soin paku region atanga an thlan tlin MP pakhat tuna mun him lama bibo ve mek chuan te hian angai dan soya hanti vai se chuan ramdang voice po hi aring le zual viawang tuna po hian Japan te pon economics lama min pui an tumna ti top thu an rel le tonia tun ma kan ram politics soi ngai mi lo Korea po hi ain tho sa view ve to boka heng tele ramdang dang han thlir hian kan ram Myanmar democracy tan hian be sei om tak ne na lang chuwangin NLD hi han thiat ta se chuan ramdang sarkar dang hi an ngoi mai thei mi lovang ati hetiang de hian Sakain region huam chunga NLD party township level an chairman ni mek mingtar lan no chuan a hmu dana soi ve boka NLD party hi sipai councilin engtiang pontima se ati thei chuang lovang diktak chuan thu nei na pong lak hlim chhon lai atang khan hetiang hian mala ka tumang ti hi kan lo thlir lok dana ni sa rima engtiang pon power chhuat tumin pressure pena sama se NLD hi chu ati che thei chuang lovang kan ti zelang thilpoi mo tak chu NLD mingin NLD party thatnan thil kan ti ni lova nakina po ram mi puite thatna tur ngai to in ma kan la zel bokang ati sang khat zakwa le som kokum general election a po khan NLD ne takte na nea mase sipai council chuan thu nei na hlan du chuang lovani kha thia alo tum to a mase thia thei chuang lo tuna hian mun tina in nga na bul thut sel nge tak neya
kanom to wangin athiat mai theilovang ti in Paku region MP pakhat chuan soi ve bok otein chuan hetia NLD thia chungchanga soi hi Reuters lam chuan Dr. Sasa ngai danan zot velea ani chuan mailin chana peya ti hian soi February ni khatatang khan sipai council chuan thu nei na pong lak ta a su chi le president Win Min te po telin NLD hruai tu te chu an man ngau maya state le region tina NLD office te po an lu chila data poimo tam takan ti chiat sakani hetia NLD ti chiatan tum chan ber chu kumrei tak thu nei na chelan du wang mai ani sipai terrorist laminan siam chop UEC ro rel na in NLD kan thiatang anti hi mi pui du than na maka an ngai lo zia an lan tir na ani ati sipai council hian chuan lam farha te siamin vote chingpen atam lutuk ti in thu nei na chu sakta chu nia ma se kan soi to ang khan mani deuh khan Asia continent huam chunga ramrang rangin thandan lo zir chianga report siam thin tu unfrel chuan nikum sang ni le somni Myanmar election khan chutia vote chingpen a om lem lo thu soin anin than na hian Myanmar mi puiteril ru atar lam chiang thok hata kan ngai an lo ti to a minong hlain tan chuan za thlak ve tak tur chu ni kongpuya demonstration nei tu ten mana an kap lum tup topa media lama thok tu te po international dan kalin an mana tan ina ten khung boka sipain thu nei na pongla ka tanga nimin me ni somni le pakhat thleng sipai kutur thi hi AAPP laminan lo chin chia dan chuan mi zariat le som pani ani to a man tok hi sangli zani somnga le pariat ani to bok sipain thu nei na lak saka a opbe hi kum somnga chuang ani ta a democracy rim anan nim deka ti hian rama buai le a democracy an lo tem to wangin mi pui po hian sipai opna noya han om re om le vel chu an tum to lo hle ni boina hian zual lama pan zel iwen le khovel sarkar rangin an dem hle ti kan reveka ma se dem na thu ringut chuan minong line thin lunga chun tlang zo lo ani bera tun lai Middle East ram boina ne na han khai khina negative zong taka ngai tu phei chuan Myanmar ram boi chung changa ram dang ten an deal dan hian lunga ti chle zo kani Middle East a boina chuaka mi za chuang hretan thia ram dang sarkar thil ti thei zong zong te an phu supa Israel dem na Muslim lam dem na an ni hloma an du an vadem pon an right ania kan soi sel thiang lova kan soi tum tak chu miram boya sarkar dang an phu supa Myanmar ram boya le mi sang don an thia ram chung mun tina civil mi te thabara an om mek lai po hian nataka dem ngam hi an om manglo tat mai he ni Myanmar mi puite nun na hi Middle East lam mi te nun na ai hian a hlu lo bik chuni chuang si lova Myanmar mi puite hian tran tuan nei tlem kan ti na phei chuni chuang lova ram dang buai an ngai ven ang tluk chan ve talin Myanmar ram chung buai hi ram dang ten ngai ven pui se chuan ram chung mi te tor na hi Asia om hoi tur hinia ti te kanan soi kuala ni chu minong hlain la chu do he tak mai lo nia upa in nar noya phatna bolo an lo ti ang khan dot soi he re lo ve rim aniang nimin pe khan Chinese media Phoenix chuan interview siama minong hlain chuan tuna sipai kutura thi zasari chuang lai anga media ten an soi hi chu an soi pun lun mai ani atia ti hian a soya media lamin mi zasari lai mai thi anga an soi record data fel tak po om lo hi an bias ti hi ka soi duwa thizat dik tak chu zathum pon tling manglo ba ka kan police lampo thian om tu police somli le pasari an thi to a zani chuangin hliaman tuar to bok ati hei hi Chinese news agent Fu Jiutianin azo anania hetianga dot muhlum bial thalu tok soi hi anwang viawangle minong hlain chuan federal democracy manga ram in throina kalpueni le thei na tur lampo asoi tel ve bok ani ole INP mizo channel clear tu ten in lo bengwar phale theu kan be sei kan channel min clear sakthina wangin kan loma comment lama kanin kom hole don nia